Pak, memang tidak mau mengambil jabatan itu. Tapi angka tahu pandrita mengambil jabatan, maka dah magai nasade. Ia ko tahu masalah maka taniwi itu masolan. Pada iman tasyafi wattunna mak guru okko alena pangulutta Imam Malik. Mak diskusi si Imam Malik. Ya jiri Imam Malik kata sogi. Iya. Jadi makanya angkat tu Sofyan As-Sauri atau naloi manta sapi aku remite mana kaje tahu mak bila dui aku ya sek na mejang ulama ya he tahu pandrita lopok ku ya sek na mejang na bila dui na na panalo lawan na jeje aku sek na mejang ku ruan tamu iya kapa ku di mite maka da tahu pandrita mo gaje iya mana kaje tahu mak bila dui pada tahu malas itu na ya tu biasa tak ku mak bila dia kilala kamarana ya kalena angkat tamu no kilo na tamunna. Ketika diprotes aganasan iya waram parangnya kau tahu madece maka taniwi mabaraka itu tapi aku tahu masalah maka taniwi masalah itu kamakiro Pak yan tu ampai si Yusuf Kardawi na palaba itarima sumbangan na paboto nakanan kapaboto masumbang alay tarimay. Tapi pasal ya jadi pasti dia ko sumbangan ni patamamanang. Oki o koromaka na sumbangan na paboto Itu aga makana kega iya na de mualay na pakai boto napanitamba dosana nalian ni anu masalah tatamba si dosana nalian ni minumang keras na inungin na tanya cadi din na minum mulito pataw matatamba si dosana boto inalega tahu boto ko cadi din na pasti mulitaw jadi pele mega dosana ni kana sabari apa iko de mualay dina jadi alay dina supaya dia na botoran ni maka dikira-kira umakiro kaya ka na ipake wala angka tu pake yaro tapi maka na ajong patamo ko masigi iya ko bangu WC ko tinila ko ro batay ko nilo cocok niya tu pa ako niya na tu mo bangun pala tila ko ro manara ko na rumbawa jangan masukkan ke dalam masjid. Jadi madu-madu Pak tapi pendapat ulama mi ya pikir na ya na tu ampai pada ya jama-jama tama maulu angkat tu tahu dia nam maulu tapi dia tu gak tahu bulo sasri tu gak mam maulu mana mau tahu bulo di mam maulu mana ya mam maulu paki ya iya ko angkat tahu dia nam maulu ajak tak masalah cocok tu cocok apa iya tu dasar